Gandang hapon mga idol. Okay. Kain tayo ngayon ng ano, kapsa. Oh, Hindi na rin. kapsa. Special kapsa ng ano to? Saudi. Oh, Wow! ano? Oh, go! Fight! Fight. Fight! Kain namin, no? Oh. Manyaman. Manyaman. Kapsa to. Pepsi. Si sarap-sarap Ah. si Sarap. May special ball tripe pa. baka. Sarap. Sa unit ito. Oh. Sweden. Oh! Kain ka kapsa. Ano? Ano? Lumab! Lumab! Remove. Good, no? Lumab? Yeah. Good. Hey! Takla, kalbu! Kalbo, takla. Panay tayo yan. Tayo dan. Wala na. Wala nang buhok. Naubot ka sa bunot! Naubot! Buhok! Hindi mo kasi sige. Sili na. Aking mo video. Ay. Paggarap ng sili. Gawang sa. Ano? Day. Patay. Sili. Nag-sili to, no? Ha? Sili, nakasili. Anong kapsa namin ah? Kapsa. Special kapsa. Ito, laam. Pulaw, laham, Laam. buton. Meh. Bakri. Bakri na. Ya, bakri. Hindi po kang bakra. Bakra. Kaya ko na. Arabic bakra. Yung may balik. Nepali bakra. Arabic. Bakri. Bakri. Ano mo? Akala ko. Philippine bakri. Karop. Kalop. Kalben. Australia. Mana aja? Name. Ya. What name? Name. Lain. Have name. What name is that? Kalau terjadi apa? Bakri. Kata lang bakri. Bakri. Bakla. Marami yung buto, sir. Kasi yung laman. Naman. Sol. Masarap din ka ya. Walang sili. Hindi. Number 1. Ano na sila? Magdam. Siguro. Yung siguro iba nagreklamo. Good Reklamo. ba? Good. Sarap. Kasi nga pa. Sulit na sulit, sir, mga idol. Sulit. 10 dirham lang yan. 10 dirham. Sulit na sulit ka. Oh. 3 tao. Yung tao. 3 tao kakain. 10 dirham only. Sa traditional kitchen lang bibili yan. Malalaki ng mga kawali na doon.
Malinis pa, no? Malinis pa rin ano eh. Kasi pagkain yan. Shake off. Yes. Buto. 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 Moto. Moto to, no? Hap, no? Kalat, pati-pati, ha? Di ba? Unos. Unos, divide, kalat. Alam mo. Divide, Bukit. kalat, no? Bumat. Oh! Hinahati na eh. Hinati. Kaya kalbo, dami mong pagkain. Ito. Very good. Kasi good, no? Ano ba? Ano? Number 1 mga idol. Number 1, pulaw. Today, what cooking? Panggol? Ang kitab ng ulo, no? Okay, kani. Maybe 10 piece kani. Too much time. Siya lang kami. Inshallah na. Too much time. What's up mga idol? Oh? Mia. Tapos na. Tapos na. Tulog. What na? Panalo ko. Sarap mo tignan. Mga idol, oh. Sarap. Kaya. Kasi tag. Mitag. Today mitag. Aha. Hello mga best friend. Kelas. Kelas orang. Kalau di dalam kelas. Alas. Ini pun di dalam sakyo. Kami di dalam Alicia. Filipina kalam tapos na. Ano ba? English kalam finish. Ini saya. Bangla. Wala. Kamu naso. Apa mo iya? Oh iya. Balusi. Kami tumaki. Badan baca hal mo. Umpang kali. Ayo mari. Apa bre? Ayo baca. Halo baby. Apa bre? Wait. Hah? Finish. Oh iya. Plastic. Tapos na kapsat. Oh. Bye-bye. Tapos na naman. So, Bye. may tumubumbog oh. What's up? Tomorrow. Tomorrow no. Tomorrow. Monday again. Monday. What's Thanks up for na watching. naman? Inshallah. Please subscribe mga kapsat. What's up na naman? Ang What's up na naman? Bye-bye. Pulaw. Bye-bye takla. Bye-bye. Bye. Araw tayo.